Himu harumanti habo ya kaya watinanzia kabana maendeleo mema holi hongesa ilishao mzungulio wanadamu na zabidho anzahao harumwe mikabala mbali na mbali. Humva unu nardunge melezed wadima na mwana jumwa papali. Kilometra 24 inu denzia ya la ya hahaya waswili mitamihuni. Zehazi za homrekebesho zenzia zinu ziniki wa shirika la hensi ya shini lambwao China Geo Engineering ne mali harami yao zehazi ya toolwa nilikungumanyo la hensi ya Saudi Arabia ne sirkali ya Komoro yenzia yala wa harmaishi wanza shandrege shawani wasuli bambao harmalisi walanzuani giwa jau harmaze barnamaji za marekebesho ihumwali depare yala wafumboni wasuli miringoni lebavula washili dimani la kanatambu yanzia itilwa wajau harmaze barnamaji nezehazi zitilwa nziani yanzima yonzima do usahilisha omzungulio wa wakazi nezebiva wanza hao tibahi ubastaua maendeleo ya ankiba. Wakati rafanya zizo jaringia harma programu ya EFSD Fonds Saoudien de Développement ikamba isirenga à peu près ina 23 km hulawa 24 km hulawa hahaya tampaka mitamihuli galawa et puis il y a 12 km hulawa havunu dindri kwenda lingoni babo zizo zimavarodi yayo yeye deja yamavari yakamba ne deja react yakamwenziani yo yabo kama haruma zinzia zini zi watu wasendele yakamwe vali likomba deja rafanya kama rafanya ouverture ya pli tamadaya nziani kama de ibadi na Union Européenne financement ibadi Union Européenne babo le pare la hulawa moroni tampaka fumbuni lita ho na kilometre à peu près 50 48 be zotimta 50 bavo vane RN23 ikambani hula sima to ende moya ilombalina combien 27 km yude nzwani voyi hukambani ili hulawa mtamdu wende sima wende yushuke bimbini wena bungweni zo à peu près kilometre 30 izotena zabavo ambane deja izimpesa ziparuhana zitongozo pia zihensiwa parce que itongo handa yaka on rakosonga bizimpesa wazipare wakati on para zimpesa vongenziani zitongozo zifanyishie yefer kungumanyola urekebesha zenzia harumwa le panza la juye mwaziwizi na 16 waswili oktobre mwaziwizi lina 10 na mfukare harumwa ye malika ondo wakanayo washindi wafanya marekebesho ya nzia ya waswili nukta mengomina ni harumwa jana zinu lumbazo ye magama na uona zehazintitikao gepasao zirekebeshewa harumwa zenzi ne mapesa yanu yo ulawana nele funvu la hidrokarbur wakatikao mbawa 12 ndo za lazimu zitowe emaliano zikaza kifu namna jeje uka hunongazija uka mabaki ya mara manne mzaka mabaki ya maili mwalimu kabaki ya moja zihazizo pia ziko jumlisa pesa para 1 milliard 300 ama jumla wa Komor na wasuni kwa peu près 780 millions par an yukatutoshiza rashida rafanya nzia zamana maana iferu huyo ile onesa yo fond d'entretien routier chayo ti fond ikao ifanyao barnamaji za mavari ya nyumeni barnamaji za rehabilitation leo serikali leo nyumeni leo yode faliki yao leo watsahao rohi harma fond d'entretien routier rendement fond routier ikao izo fond routier ngejo fanya ndongo zinji jo fanya ye mavare ya nyorlekezao za dipolo je fanya mavare ya nyumeni je fanya mavare ya rehabilitation ama des espanyol muroni haya na haya misamihuli hizi na nchida za nyumeni zinji par rapport na zono leo zilio actuellement ziverswa huno faire leo yenzia ya moroni waswilimba jini ihansi wa harma e barnamaj neze hazi ziniki wa shirika lambwa osojea zaidi ya kilometra majana shenda za nzia harma e masiwa gipasao zirekebeshewa yinu azma ya rengwa ne sirkali za urekebesha nzia za uchunga nzia za nyumeni za uunda wa jauze nzia hahwanza wasahilishe wa mzungulio wa wakazi na nazebilo wanza hao harmo secondaire rinei moroni yavavo vai moroni vai fomboni vai misamudi vai domoni va tini mituje et puis va vuvuni va mde va ikoni zikamba zitongozo pio mijio na hiyo ikamba ina route zikamani za harma tambu mijio leo zitongozo nazo ngwa zo deja
zimpe sana zitongo pia deja wantu wazanisa kamwe na zote hali tsokamba nezi zitimu wantu ngale missionnaire ngwabo kaisina problem tsoko ambane watuka problem ya tini ya tambu ya wananzia watiti wale umundu. Upande wa hemiji wajini kaazma za unda mavare ya beton hausahilisha wakazi no mzunguli wa heze bidon za hao yani nde mali ya kuulawa harumazi andana mila za hao. Wajau mwengoni mweza fanyishia harumu mwaha ndo mwenezi wa harumu mjiwa ezi moroni wahema pano nemenje za uresa emagari umbiro hayo zindizo bahi amanga wajau nezampa za kazi wa mabareni za usahilisha umbiro wa huenda uhemindu ili ushashiza uwinji wa ajali. Amara ya saya na renshe matalazuzi ya mwana Juma Papali. Yenzia ya goba juu mahalani kao magari ya heleba vula bamba uhambu yo uhima yepare wajau ya itanda mjini nana enzia ya almarhum aliswalihi ya laya harma le jumbala mawakala waswili Biskai zi alama za uruhusu magari ya vire zihansiwa siasa inu itilwanziani ili uruhusu uendesaji magari wa stehi ya sharia shanzia ili ushashiza zi ajali zomunziani kabla ya uhashirisha mazofera uwinjini hao kwa jaka ujua zi alama zin ama warehemu fikra hamada inu hauka waiwonao aula zi alama za kaziwa ili uongoza magari eza kaziwa bonsi ili uruhusu mkazi ya vire uwinjini hazo kazi tustehilwa ne mazofera hauka wafanyao hama kwa tuzioni hahwanza yehifadhi ya nzia ijadidishihe yemeria moroni huwaspa wahe wizara ya heze habari za ndani wahanti wajaumba wa ya nyumeni ambao Fourier yani do ufungae magari ya joenda kinyume mweshari ya shahenzia tiba hina utowa magari ya bombo ya hanti wao harumazi nchuchulio za mavare yato usahilisha umzungulio wa wakazi na zibiva waza hao nana wajau urengae magari ya himao watinaustehi sharia nuensi atuka sina sharia shambo code de la route lazima ndo istehi shabala kena tukiro ndo abaste hamambo foba keneze conditions tongeza leo e code nu stehi shiwanza tishonge shabo isho sécuriser ngabo mwenje zizone sabanu kaya reprepare wakamba hunishele ya bango juana damu ngo na fikra zindu jina ili haina joka mkinishia shaka na conditions nje zaidi ya magari mengo mitano do yasiwa no mgala nayo yalivi de la mandaza la vim haini shanjiabo gashandara mu compte ya trésor ili wake ila transparence abonge wala inu tinoge kange tausiye ineko diamba banga sara manuza sharia za hansi zilo yao na hunu yemba wa ya hifadhi ya gendarmerie ne polisi wabaki harma makazi mahsus ili usahilisha omzungulio wa wakazi nezebiva za hao upande wa huendesaji moto wa gendarmerie ne polisi wovirilia haruma mabavu ili uhashirisha mazofera na uona hainienda kinyume mwa sharia shahenzia yanikiwa zela mandaza mstahiki zianzima zarengwa zinu pia kazi tutosha hauka ze ajali zomondiani haruma mahaziwi zili na 18 zizidi kiasi ya utosha uwinjini hazo uwenyufanya zi ajali zinu wafariki ya nane dunia baadhi ya wakazi ngwa unao yauka wakati uja waura dito ya sharia shanzia ilishidunga neno wakati hauka za mazahale yesimu yankode ni kejakaya na zenyakati zinu ngerumishi hao almuradi wakazi ngwa rehemu oze azma zarengwa ne sirkali ili uhifadhi ya mwendesaji gari nana eranya nado mhansiwa wa heze alama za nyumeni yani les effets de signalisation ne la fourrière. Harmo vawasa ya uhusweza fanyishi harmo mwazuizili na kumena mfukare lezi anlikia na uno mwenje. Heze juhudi za sirikali ya daula makati yanu wa Komori warihushu holiho wala wa harmo shehidza baada mahaminji wakawenshi watina mwenje henamna ya ladhimu. Motera za nyumeni ziwasuli ya shirika la mamwe za uruhusu mkazi mkomor ya enshi harmo mwenje daima ndongo ikawo ishukuriwa ni maraiya habo yakaya zinji zikazireje dingoni heze tabu za mwenje makatiano zihisa zibasauha ni maisha ya haina usiku ya mkomor ya basauha ya ankiba yenjeziha wajau namna ya nyumeni ya uruhusu warumishi wa shirika la mamwe wafanya hazi hanamna njema hususan harmo pande wa humlibo ze facture zitilwa nziani nando mhansiwa walejisiele ya nyumeni ijulwa uhabesheyo aziharimbaye ngurni komele zaidi haruma onvaunu
umkayo daima waho mwenje hunu Komori ngiyo mwengoni mwezenga uzapulu wa harumo mwahazivi zili na kumena fukari na inu habeshelea genji yao harumwa imiadi azale asumani ya inika uwakazi ye makati ya hezenyi chaguzi za uraisi itabu ya mwenje vanuti juu iye nshima haya uwaza ireje za ndongozi njidi ngoni uhonda itarehi ntanu ya Februari yaho mwahazivi zili na kumena fukari motera za nyumeni zitamilwa umwenje wene ya harumalesi walangazija itarehi 22 yaho mwezi wa Avril takriban miezi miwili baada ya ngazija lesiwa la nzuani liunishiwa siku 12 baada vanu imadhuamana wahe daula wa jihundu harumwalesi wala mwali ili utamia umwenje iho ranzize tarehi zinu umwenje ubakisha imaesha yaho wakazi yandisa ulamu ili shirika la majina mwenje mamwe warengeza hao wanzima ili umwenje ubaki daima ana harumwe serikali rikubaliana na sile bank mondial ya ukaya leo ngarzuja kazi centrali za jua harumwesi wa zahati ili centrali hizo zide habari alafomu nche huru ikawa ngwendao hasibabu nde galfwali wende mishashi haukaya hamade heli mjuwao mdezi mwari mariki hariba le jua ya ngaranzao rezi trende haraka harumale jua ngaranzao rikaze centrali ya 10 megawati ekartartilizia watukufu na sona tasmashinwa ngaranzao haraka rifaje umwenje wa hemaji Bogo jeda mtuani wa mwenje wa hemaji ramisa mtuani haukia wa mwenje wa hemaji eka randa ukaya ngalendao haramwa mwenje wa hele jua ramzide zentuzinu na steini Europeni risije rikadada ya ukaya rende ratie mijikume ya mwali mijikume kawo keja paroka na mwenje ege emijiyo ranzi dendezi jao gejwenda ha mwenje wa hele jua yo mijikume kawo gejoka henda hemeje hele jua hafikra zanki banu mhifadhi wa ulanga idaula wabu wa jumbali luna wataalamu wa utantaua ya arli biro geologiki ikao mengoni mweze haziza hao dufanya namna ya utowa mwenje harumale zaha ili ubadili ze moteur zinu le potentiel kaya ongiyo harumi kartala ngi entre 45 à 50 MW tukababa sainu ngarjo kana et potentiel ngi existe tukababa sainu ngaladimu rende na huita. Donc, on demande à Kayao, on est parti de la phase 1, avant ça, ça remet phase 2. Phase 2, de Tsinda, de faire des forages, de Paris, parce que pour un début, quand tu fais un forage test, donc le forage test, il comprend un forage à donc il y a constitué une deuxième étape. Donc, la deuxième étape, il y a notamment parce que, comme on a une altitude, que je connais cette infrastructure, ça paraît, la démocratie du infrastructure Haïti. Donc actuellement, on a une mobilisation de fonds. Il y a des forages. Donc on a une phase 2, une fois que on a nécessité 47 millions de dollars. Déjà, on a un organisme, Nancy Kaya va se prononcer, et on a un saidia et Comor, harima et phase. Ula wananoa kazi, hukana mwenji wa daima inoanzima nkuu. Hauka ivahara emaesha ya haina usiku. Shawa jutsa haemamwe, wataheshawiri lahe mashini ya nyumeni wa irumi yao besheo, emana wakati zifaktuiri, ngazijao na mapesa menji, raha no mwenje wa rumia. Upande wa hemamwe, ngwaparao emakilia, wadoste hiye mihula ya ulivaze faktuiri, baada ijo utongeza umwenje uyenshi honvanu wa homwenje barnamaji ya shikao sha Baril Hindi ijulwa uhasewoi energy ibulwa ya hoa tarehe 18 ya mwezi wa Ut mwazuzi lina 10 mfukare hun moroni inu barnamaji kao muhimu wa hayo lusahilisha wanansi harumu mkano mwenje wa daima hauhundi ya shawiri maadini za hensi mfano wa hemajaya hauzifanya mwenje ndongo ikao genjia uharumu mkade wa humbasa uwa ya akiba ya hensi ne maisha ya haina usiku ya hoa kazi Sakina Madar Muamele zaidi. Komori hunda na msaada wa barnamaji ya shikao sha Baril Hindi banda mahutajio ya elehwa ni serikali. Barnamaji inu ikiasi wa milioni 2 za euro niyongejo aramia menje zinji isodo mwenje wa essence na gazuali. Umwenje unu ngojo hujahimaja ya rumishi hao homalahoni. Barnamaji inu ngiyo na wajau azma ya usaidia mpango wa ufanya mafuba ikao yokarumia sharibo shinji. Harita barnamaji ya nyumeni ya hanzara saidia zinti za hatu zidunge umva uo monsi izo hazi za nyumeni lotokanga nondu wapangwa
shahataba hara kabati mrumfanya mwenje wa jua abo nganzo ya pango abo yazi nyumeni joka huja na utaalamu joka huja hataba ha kabati mrudungo fanya hazi ya mwenje wa upepo abo nganzo ya pango abo ngono ngarafanyao izori njaro mwa dunia ardinga ribunguzao shomaje arodinga rundao na faida za sayako mruko mwade hamadele jusila la heze gazuali zanongo pia ngizo sawa enge rejalo ribalia proje rejeri ni ke serikali ya Komori rijibu rais wa daula hao yazita mkaya sisi randisa masina baadhi za project zenu ikao sisi amjokali swala ngal George tamtu lijibulanzi daba sikardo angalia ka hunda huvi shasi angalia ka project inu wandu waitaha ndawavi walone zenyi shahidi za kongojoshela witenziani evenge umjomoroni no neleba vula domoni nzuani wahunda na projet za hanzara renge emajaya yalavoko gatabisho wandu dala majabo kula tsiwa muno wahunda hanzia kai majaya ngajoro horwa yali afanyilwa mwenje barnamaji ya urengai majaya haufanyao mwenje ngejo utilwanziani hunumoroni na domoni ihonzuani josheleza ya uka sheikao shahe baharil hind jisaidi ya barnamaji kume na mfukare hausaidi wajao harmo mwazuizili na kumena mfukare wajimizi hahazi za mkonti wa toifa uhusu zena hauza mwenje. Barnamaji ya upanga buku lijowonyesa zenzia za tengwa ni daula ili enti barikishia harmo mwenje wa daima itilwa nziani holi panga ili wandu waramushiwa nezefalikiza he daula uhusu letumo ne ankiba. Oben Rashid. Umkunzi wa toifa unu imadhumuni mshinzi duhansi tamaya uhusu ya masuala ya hezena uzaho mwenje hadaraja ya hili toifa la Komoro. Shabaha wajau, shaurazi tsoe mihima iremao umwenje ni namna ya udumisha mwenje wa daima hafaida ya humwelulusoni wa hili toifa la Komoro. Yema haijao nge pasao ya Komoro ishinde ijipange ili ugabili mihima ya humwenje. Sibahi, nzia ikao ngio farudhi lelo ili uhifadhi masuala ya alikianao no ulanga ili ujibu wajau mahutajio ya holemengu. Hena andu watofikiri yabo yentike na henda wakatula shafikira nganzidunga na action na modao kaya tezaba jana rumwe diskuria hangu ritendeza umwenjerangu ngeri ka ufikiri sidwa sasa ngo hizo ritendeza rudi harangu ngeri ka ufikiri au kaka tuanza uzimihe shakarundi hamderka antiraba ukabala sarudi habasi basi yabo ngejomkirisha uzi uzimihe engeza mpaka ndo mwenje wa hele jua ngaranzao tena hena mkomori ya sane ya vurefili ya tiyo mwenje d'ailleurs sana mwazitia na hamba mamwe dukaya owandu watiyo mwenje haurahisi mwenje utike hali hautia chama bia director wa mamwe kaya wafanye mwenje utiyo haurahisi ile makomoriani mru ya shinde yake na mwenje Imakungumanyo ya holemengu wajone samafaka ujotini ya shiuno na usaidia mali ye daula ya Komoro washinde wabarikishihe uhusu enzia ikaodwa itenga. Ripara uandu mateknisien, sharipara uandu waheze banki tena wajabanu. Tumnikani fikira ya tolobala. Directrice wa mekamba ukaya. Kaya mrungenda zuhijana. Ujojua bana mahamili. Ende ya pare. Ili ya hunde kit ya utio mwenje wa hele jua. Alafeka saiti ya mjudo liberal ziuzine haina mwezi. Mwenje uko hao. Ifrigo yende, television yende. Nge amfikiru kaya hizo fikira njema. Haukaya ya mumdu kujo fikiru kaya ba mamonge bayao. Abe fasra ya bondo kaya le gasoil ngal joenda chashi. Hauka kaina dahu. Wasana watia soler ya abo ngwajo uniha ya mamwe umasi hubese. Shabo mtana zelongo zontipia ngal joenda. Jodotia umwenje wa hele jua. Atarjodotia wala zaha. Atarjodotia wa hemaji. Shagunu ratia juzi na rihifadhi. Ya serikali ya hudima wa Komoro wa hakikisha ya uka ngepasawe madhamana walikianao ni masuala ya humwenje hunumasiwani warengeza hao dhamana ikao kaiti nyangu lakini wakati uja wa uhifadhi humwenje hunumasiwani ili ujadidi shankiba njema na tamaya ya wana nubure uhusu ya mashirika na uaminifu hosoni mwe makungumanyo ya holemengu.
harmon kade wa humnunu do dhukuru zihazi za humjomolwa ila pital el maarufu iliundwa ya nyumeni ijoka mfano haruma ensi wajauno mtamila wa ila pitali ya bamba wa mtanga haruma lesiwa lanjuani. Samira Abdulwahid ngurni komele zaidi haruma unvaonu. Ika ya de tarehe 20 ya Avril uhunda tarehe 15 yame wakati wao wade wakaupewa almeze la pitali ya Samba na Mde mahalanikawo izemba waza el maarufu zihansiwa umtolo hao uruzu zihazi za ujomo wa ila pitali zinjia nziani uhunda tarehe ya 20 yame ko hisi ya bahanu wakayafuku ye madhumon dorumi ele banda la meterazi umengo minena mbili hawa hajumba dzima lijo ujisa lishinde lijibwe mahutajio la himaranya nilo ngalijo kanadari sita na zitanda majana marandaru namna ya uka lishinde likanimba wazinji ika ya detare 20 fukari yame wakati mhu wa hedaula azali asumani yakaukaza elebwela saya ngamu mtaunyo tipie na vyoshinda saidie zanunguze ndi haraka ukaya rishilia na muda chenongo yasuh eno wakati rujo shino mudari ubunguza abo sidarjo hunda anongoza unono abo kabatiza ushinda na abo so amini kamrujo subita shida na unono lezo ngoza handani za trende baada waste hiyo muda wa ujomo wa ila pitali emadhomana wa ilmarufu kwa jao mufanya umparo wa hojo kwa utungula wanikwe hazi rangu de tarehe 18 ya Oktober holiho dialuna ibadala wa hemu jiri jimla wa ilmarufu umuda wa kaziziwa wa ustehi le 20 novembre Teofruzibula e hazi tekniki ya uselektione Teofrizo ifanishiha e document finali ya hizi ofro ya analiza hizi ofro ifanishiha inikiwe serikali abo singaro nao kazi ndongozi de liste hilo kabati mbandongo ilo na retari abangalinda wa serikali di prononce armaze ofro za haja hizo waambie hizo afikirio e kewa tungwa entreprise nzima abo amkiasi kawa na janvier kwa mwajwanisa ezihadzi anatena liparisa joyo serikali lo kunywama mbaka kabati problem arme financement ya he nyumba ranzoliwa ezefazage wambange dofanywa dans 3 ans bon donc yo eki lemenu mrujwa kayo fanyishi arma 3 ans Mbawa ya elmarufu yejihunda omde ikao duwalo na zimba wazinji ngwaoni sao inamna zihazi zendao rangu wa jihunda o hunu haina usiku ngabakawe chirurgien vano sauf ye vendredi ate samedi ngabo chirurgien vano kongo assurer ila consultation ne surveillance ya wala wadi wa transférer wa elmarufu donc oana problème aussi siri waonao vano aswani dabokanga sina consultation chaque kartina zila paraclinique c'est-à-dire que radio kartina et bilan fanya bilan kartina mpaka zitopeleva hono zibehel maarufu na za saya za badilia harmwimba wa yankaya ikaonga ijihunda usambankuni wawade kwa tushinda wahudhuria hama kawaida dokaya ye oandura donda el maarufu bas kartua honda 30% de moins rana el maruf sengezi jao heo hunda moyens facilo wa wade waje ndo ambao accessibility ho bana bese wenji wa ho ando kwa tujo karisa rija el Samba donc ekati njojiwe kati ndo personnel qualifié se rija dodungana mafalani rehenda harima ekipu ya bonze na ikawa wasawa baki hunu wadosu wanyo wandu haujibwe mahutajiwe ya himaranya elapita aliya baba umtsanga ikaonga ijihunda unsuani itamilwa kirasmi rangu de tarehe 25 yame hautilwa zana za nyumeni wafanyishi ya mibadilio ya hena mna ile jumba la kauladhi muliwoha omwadoni ipula ibadiliha ngewoho hajara jansanu badala ya 6 inu namna ya usahilisha imaranya hautoa wa ubure wanutijuu ni mali ya uwahele jumbalinu inu ya hedaula ya Komori barnamaji ikao ya azmi wa mahamiraru ibaki ya uka ezi haziza uwahanga zujuste hilwa harmumu hawaziwi ziri na 18
harumva wa msomo ndo dhukuru mbulo wa hezefani ntano za master harumo university ya Komoro mwazuizi lina 10 na mfukare azma ikawe tilanziani ni madhamana ilihunga mhono wanazioni harumo msomo wajaundo bonesa umondeleo wa sherehe ya hemwana ikawendelea harumo likoli application ikawe ni kando mara ya handani ya hafla inu ya kafanyishia haruma elikoli inu Salima Madali ngurniko mele zaidi haruma onvaono Wombulwa wa master nsanu harima university ya Komor inu ndongo njema ijo ruhusu wanazioni nano warumishi wa kisirikal waenjeze maarifa yemiva mitanu inu ya bulwa harima university ya Komor gejo waruhusu wanazioni waenjeze misomo harima mivaikao diyo waihutaji yao wabulwa lugha ya Shifaransa, lugha ya Sharabu, matematik, umswarifu ya makafa, haubirilia haruma mbadiliho wahe hawa na nambawa ya uvasuzi. Vanurizambao, mivamira arundi ya hisa ya ndisemi somo ikao, holiho de mavamana ngaindele yao vatina tambu itoka uyonzi. Sekuru ngazendele yao, inu master kao ngairango en charge ni mafundi wa vanu na mafundi wa lohonze ku mafundi wa latimo somese vanu mwa somesao ngabo mafundi wa juka ulohonze waje waja mzima dans le cadre ya koloko rakane journée scientifique rakane semaine rakaniyo haja hasomesa donc wasaya wajuka huja mwajuja janvier kama sababu ya ihtilafu teknik dishachongeza ze masteri mbili raha za twandise misomo ya hao ne misomo ngejo handisa tsialevano. Le master ya gestion catastrophe naturelle, c'est un master Kangariboa en partenariat d'Asina. C'est un projet de l'Union des Comores et appuyé par le PNUD pour le renforcement des capacités en matière de gestion des catastrophes naturelles. Et donc, dans le cadre de ce programme, Kaungé et Métro de Vohaï, c'est la direction de la sécurité civile. À la fois, dans le cadre de ce master-là, le projet Ibalia au master, il y aura déjà signé un État comorien. On a garanti que et d'ici le premier trimestre 2018 normalement master ngejo bwanzia mengoni mezendongo ikao ziviri harumo mahaziwizili na 10 mfukari harumo msomo domsherehi usiku wa dunia wahemwana harumo elekoli ya application ikashwabaha wanaziwana wazuru mahala muhimu haruma ensi na ubadiliana fikra ndaona mavamana wahu mengoni mwao demhu wahe daula azali asumani baada ya vanu wazuru le jumba la mawakala iho UNICEF nano haruma le jumba la mahakama ya juu umsherehilo wahu siku wa dunia wahe mwana haruma elekoli ya application iwoneha haditoje mahauka iruhuswe mavamana waonese umuhimu waho msomo hosoni mwana watiti shwabaha hosoni mwao waonesa emahoza ya hao harimwa emisomo nano haruma mstehilo awaheze haki za hao wanado kama yanti laude mema malezi na zanjibiza lodo siku rajodiri jibiwa leo kaufete vijiliwani wa jene vijibiwa mwana lazima yasome yangaliwando yasipotee yasijaka band yo video wana wakane etude watu walikoli watu ulwawa waraforsa wadenikwa venro hilwa Harmon kade wa mawasiliano mwazuizili na 10 na mfukare mwengoni mwezafanyishiha do mwasuli wa shirika la vili la mawasiliano bantiju no mrumiyo 4G ndo wekao irehemlwa ne maranya holiho ngesailishawe mawasiliano hanzia za internet harmwe mashirika yo maili nande telco ne telecom Said Ibrahim ngorniko mele zaidi Omjo wa shirika la mawasiliano la saya vanu Komor miongoni mwa zenrongo za walia omwahaziwizili na 10 na mfukare baada le shirika la nafsia la mawasiliano Telma lafanya omparo wa mwando wa hao Komor Telecom shirika la zamani la mawasiliano la Komor waenjeza zijitihadi usoni mwe marania nao kwa jaransi woni sauka
umjo wa shirika la saya kaziti aula omva wa mawasiliano uhundu sura ya njema na mbasa uwo mwema. Hafla rasmi yahe apeli ya mwando ya Telma ifanyishiha itarehi shenda ya Desembre. Mizi miraru baada banu Wakomor waelewa faida ya ukaya mashirika menji harumansi hauka zebei zipuha mawasiliano ngayo mema ngotunguo le shirika wanzao harma omva wa mawasiliano Comor Telecom waenjeza ze juhudi nao waoni sauka wajoshinda wahelehe ndongoza nyumeni zijo hansi maklinia banda zinu maraia wahundu hauka wao ahaku watungue le shirika wanzao mashirika yoma ili washinda nao ili haina mndu ya shinda zingare maklinia yahe hahazi njema na bei njema ngiladhimu mndu yakaye haruma shirika zima dena ye mndu yanzu ya mpare haubowo ukane pisi mbili zinu zafanyishiha kawaida ranzi do mwezi wa Desembre wa huma hazihuzili na 16 mashirika yanu yoma ili wajifereshe habo washinda watsanganya maklinia ya hao ranzi do mtu wa muhono wa heli katiba tarehe 22 ya Mei sha haukweli mawasiliano baina ya mashirika yoma ili kayajakiri maana wepara ketukiri hauhambilwa uka nimero ketsinjema tarehe monti ya mwezi wa Août wa homa hazihuzili na 10 mfukare Comor Telecom na Telma wahondana no mwelewano harma omparano inurambao interconnexion tarehe 2 ya Août lizaka rasmi huka Telma ya pare Comor Telecom harma mkonsi wa watangazaji wakaya tarehe 2 ya Août Said Mwini Ahamada mudiru wa Anertic hashukuria za juhudi zafanywa na daula ili omparano wa Telma na Comor Telecom uparihanihe ni jumla la Anertic ngalhasibu kaya unushinzi mhu wa undanensi ushinzi kao ngalazimu uvamwa sina utinovu yazinu ikao zinatida zaundi leo zinu ushinzi waheze haki za uwarumishi waheze telefoni wanrambao de makonsumateur hama hundani za haki za hao haizo ya Anertic ngwa fereshi yao mashirika maidi wanu na watini amvu kabisa ili wastehi sharia shahe masulia no shahensi sibahi sha warumie wataze taratibu neze maslaha zimra hamwe dunia hamwe mbawa he masuliano Sport harmo mwazuzili na 10 mfukare ngarone sao mzio zedhamana wa Turki Salim za rais wa likungumanyo la mpira wa mndu heza jirizinu umwezi wa Fevrie kabil mwazuzili na 18 ngabojuri wa voti za uhansi dhamana wa nyumeni ni makandida wapasi wao shindania shehiri ngabo Saidali Saidatman na Yusuf Shaihwa umva unu wa Sport ndo wonesa zehazi za homundu shiwanza shantabu hoi homaluzini hazikao ngazendao hanamna njema nizonga zendesi wao ni wataalamu wa hensi ya Shin na ulawana no wazienshiyo gazijoka za kifu kabla ya humuda wakaziwa. Sofiat Ibrahim Haruma mele zaidi. Mahamine do muda Turki Salim ya ladhimu ya rumele kungumanyo la mpira wa mdu la Comor. Amaskitifu ikawajibu Turki ya jiuzulu haruma zehazi kawaida za hahe tihunchashi nomlalusi wa dharura wahesheikayo shende sawo le kungumanyo la mpira wa mdu la Comor hatua ya hewaziri wa hunaijana nespor hatua ikao itolwa baanda ezajiri harumwa imachi ya hosiku wa mwiso wahe championa shampira wa mdu hadaraja ya ngazija baina ya Volcan Club na Elan Club Jasem na Union Sportive ya Zilmaju sabu hoikao zihisa ha magoli 20 kwa hata na magoli 19 kwa zima nezensabu hozinu zedele ya harumwa panza lalera hadhirmwa warumishi wa hele kungumanyo la mpira wa mdu ndongo ikao kazi jadunga sharia shaho mpira wa mdu sibahi ziwonesa imagendro yaliyo harumwa mpira wa mdu wa Comor holi honde zajiri zatongeza Turki Salim ya jilalusa wakazi wako hanza mpira wa mdu waonesa zira aiza hao demisio ya Turki Salim upande wa hangu mintu jibwanio mana wae deja wae sa hamjevu na zindrongo wasupara mtu wangina jarenge makamaya kana andre seyo kesi mwafaka ma haumo dimisione wakati kao football ya Shikomori weziwa wakaona zebeti hizo timpaka juzi waro mpira wa he shiko hata ne 10 marandaru shayo kaona kahe na match ngenegosia au para avance hawena match albitri ngondo ayulu
kartuone zone ridungo narmo mipira rizona warmo zeteri zatu ojo mpira wa Komori unapakoti mpira nguo mani kabati mjijo kamba ngoshilana nao asibabu duo sikamba ka yeye ngujo kamba nguziro shawiri zengo zisidola iya demission Turki ngaijoka leson osumwe ezajiri almwe football ya hatu semeniza virasila ndu wakati kaori hose amfikirika wao walo federation no league ngwarambu wao emadhamana ni masportifu makorompu wandu pecho lazimu watolo watiparo njia almwe sentavozina Hahanza zehazi za heledaho zendeleye hanamna njema. Makamu Rais Omar Hassan Ali harengeze dhamana hamuda hata zenye chaguzi zijohendelea. Ni chaguzi kao ngazijohendelea tarehe 24 ya Fevrier Kabil ili uchagua yujotimizi omuda wa Turki Salim ujohendelea hata hazihizili na 19. Niromba Mungu uchaguzuno ubire hanzia za haki, hanzia za ubenufu. Mana ngubudongo ka nsubutu ndongoe ngubudongo ka unafiki armazi nongozino ngirfanya ulalamishi rahambilo arende harumu abunjulio karsenda wawanda ngwanda warengezi hatwa au wanda kubali zinongoza zalewa wakatuo orija hono doro ngwamba waskars d'accord sijao uchaguzuno uno wandu pia onda nukabusimro andao inti abamru twarengwao ihenswa na shara nongezi shara yondo lazima wanda votengwa waro yarma shara shatu. Hahanza wastehi omhula wakazi wa uhusu omkamiliho wa hestadi ya Maluzini wataanla mashinwa no wandro hazi wa Komor waenjeza zehazi. Estadi ya Maluzini gepasawa ikamilishihe vanu no mwezi wa Novembro mahazi wizili na 18. Kabla izazi nilhandisa miezi 8 ya retar tabuza maji tabuza mwingi wakati wandisa zihazi taopara leo basi warami ambao izihazinir tovolazo kabla ya miezi 8 yedelia kaya lazima nike mani rivolo zihazi nkuyo shukura maana jitadi wafanyao na mahaba yahorenye sambani haharaka wasibenza waju warve ishomboshatushi. Zehazi za heshiwanza shamaluzini ngazendesi wao ni shirika la Shin nizo ziaramilwa miliari 6 fedha ya Komor. Omkamiliho wa heshiwanza shaspor gejo ruhusu ye Komor ila hiki zentsabuho za Bahari Hindi waliho yeshiwanza shinu gashijo shinda shilahiki wanduzi 10 tibahi heshiwanza shamaluzini gashijo kana bahano wahendelea mbio. Kabla ya siku za kifo, taarifa habari ndo shukuri ya juhudi za onesiwa ni Ayatollah Mahmoud ikaonde ya kane jukumu ya uhandisi na urekebesha mapicha raya nshibano wati na uradi ngoni warumishi wa kitekniki wa ORTC wonse na nembawa ya manzishi na umbushiriani muhamwema wa baraka hanyonti wangalizi watukufu wa ORTC na hani na mrikao hazale tarahiyin hususu Sharifa Masaka ikawe mtangazaji harumai ORTC watina ujira dingoni wajao na ubwenshelezani ya ukaya haruma sayani zae masiwianu eraisi wa hedaula ngujohutubilia letwaifa haungushiria mahamwema wazuizili na 18 na baada haruma zile razisha shibanu ngamjo yenshi wamjimliso heze habari za vira haruma mazuizili na 10 mfukare halugha ya Kifaransa wazima na Abdalla Mwana Swalihi izarabake makatiana hanyonti wasamifanzani dombushiriani kamilishe barnamaji njema za khairi wazima na ORTC na mara ya saya mahamwema wa baraka. Asante. Direct sur ORTC.
na iko kwa mila komenye upwari na uchira basi nyongo hauchi minuwe watoja we wachirambuwe chipanie we ujinuwe we wasili bobango ni chibuwe Vibraso zibiri Ninda ukane la hongeu Chibuwe Hopesa 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 Chibuwe aha 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 Chibuwe Sorry wambie Kwa mwana kada ila Chibuwe Mwana wake tajiri Kujitabu wala nzaya Chibuwe Yesiri toja weni Wema vilanti mwamba mwinji Kwa wana msasa Shani urone sema pesa Chibuwe Chipaza wazichi wene mnagata Chibuwe Mwana wa makuhani nani kutuwaza Kule mahurizi ya sisa Kwa watende kwa jasasa Kumaru hawajuzisa Chibuwe Chibuwe We wasiloba weni ujone Chibuwe aha 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 Chibuwe Merci d'être avec nous en ce moment pour cette revue de l'année. Dans quelques instants, nous entrerons dans une nouvelle année dont je vous la souhaite meilleure. Nous allons vivre ou revivre pour certains les événements de taille qui ont marqué l'année 2017, non seulement sur le plan politique, mais aussi économique, culturel et sportif. Nous commençons donc avec le président de la République, Azali Assoumani, qui a été auditionné le mois de novembre dernier au palais de Beti Salam par la commission parlementaire chargée de l'enquête sur le fonds de la citoyenneté économique. Les anciens présidents de l'Union, à savoir Ahmed Abdallah Mohamed Sombi et Ikili Loudonine, l'ont été au palais du peuple à Hamdamba. Le but est de faire la lumière sur la gestion de cet argent. Reportage d'Abdallah Omar. L'année 2017 a été marquée par les auditions
suite à l'ouverture d'une enquête parlementaire. Les 3 derniers présidents ont été auditionnés sur ce dossier controversé relatif à la citoyenneté économique. Selon le président de la commission parlementaire, toutes les personnes impliquées dans ce dossier devront rendre des comptes aux Comoriens. Nos auditions, nous pouvons sans exagérer que nous sommes à peu près 85% des auditions. On a sur le plan national vu pas mal de personnes. On compte compléter ça par sur le plan international, puisqu'il y a des gens qui devaient être entendus qui ne sont peut-être pas là au jour d'aujourd'hui. En 2008, les autorités comoriennes en place, à cette époque, avaient mis en place un programme dit de citoyenneté économique qui devrait rapporter au pays plusieurs milliards de francs comoriens. De 2009 à 2011, aucune somme ne serait versée dans et pour le compte de l'État. En 2012, des versements ont commencé à tomber, encaissés par la Banque centrale. Au-delà des questions d'ordre financier, comme le rebondissement avec l'affaire Semlex, il s'en impose aussi d'autres d'ordre sécuritaire et social. Les assises nationales se tiendront probablement à Moroni le 22 janvier 2018. Le comité de pilotage CEPAN, qui actuellement est au four et au moulin, rassure que l'échéance sera respectée puisque d'ici là, tout sera fin prêt. Reportage et compte rendu de Samira Abdulwahid. La sensibilisation des membres du CEPAN sur l'organisation des assises se poursuit. L'étape actuelle consiste à rencontrer les organisations socio-professionnelles en vue de les inviter à élaborer leurs contributions et les soumettre à temps au bureau du CEPAN. Selon le porte-parole Cédela Rifou, le délai prévu se raccourcit chaque jour et que chaque organisation, que ce soit politique, socio-professionnelle ou autre, doit déposer à temps son document. À en croire la même source, au terme des activités de sensibilisation, la phase suivante est celle des ateliers d'échange avec les organisations socio-professionnelles, les partis politiques afin d'affiner le document final à présenter les assises nationales le 22 janvier prochain. 5 axes et 13 grands thèmes sont retenus pour les assises. Les axes sont les suivants: la gouvernance économique et financière, la gouvernance sociale et culturelle, la place des Comores dans le monde et la question de l'île comorienne de Mayotte. Le décret du président de la République nommant les 45 membres du CEPAN a été publié le 1er novembre 2017. C'est une structure indépendante et autonome. Ces activités ont été officiellement lancées le 5 décembre 2017 en présence du chef de l'État. Jusqu'à nos jours, certains membres nommés dans le CEPAN n'ont pas occupé leur siège malgré les multiples appels du bureau du CEPAN et des autorités. Pendant que les activités du CEPAN entrent dans la dernière ligne droite, ses membres continuent à faire la sourde oreille. L'année 2017 a été consacrée à la remise à niveau des infrastructures routières. Celle-ci a été marquée par les poses de première pierre par le président de la République, Azali Assoumani. Le récit de Manadjouma Papa Ali. 25 km, la route qui relie Hahaya Mitamihuli. Les travaux de réhabilitation de cette route, confiés à une société chinoise China Geo Engineering, sont financés par le Fonds saoudien et le gouvernement. L'axe routier qui relie l'aéroport de Wani Bambao à Anjouan fait partie des projets. À Moeli, la route qui mène Fomboni-Miringoni. La région de Wachili-Dimani, coupée des autres à cause de l'état impitoyable de sa route, est l'un des projets de réhabilitation mis en chantier par le gouvernement, dans la seule optique de désenclaver les zones pour le développement économique du pays. On est en train de réhabiliter les routes qui partent par exemple Wachili-Dimani sur 17 km et Fomboni-Mirongoni sur 32 km. Et vous dire que Hahaya Moroni, c'est à peu près 20 km et Wani Bambao aux environs de 20 km aussi qui ont été réhabilités. Donc sur les programmes que nous avons mis, on a aussi les programmes de financement du BAD Union Européenne sur 13 km ici, sur combien
48 à 50 km, c'est-à-dire Moroni jusqu'à Fumboni, et puis Sima Mouya à 27 km. On a aussi la somme qui est déjà acquise de Mitsamudi Sima Bimbini jusqu'à Bungweni à 30 km, que tout est déjà acquis. Donc c'est pour vous dire que le Fonds saoudien de développement a commencé aussi, il y a une somme qu'on a commencé déjà, les travaux sont déjà en cours. On a Hahaya Galawa sur 23 km à 24 km. Et puis on a aussi Lingoni sur à peu près 12 km de routes qui sont déjà en cours. Le FER, Fonds d'entretien routier de la période de juillet 2016-octobre 2017, a pu réaliser 80% d'entretien courant en s'occupant des nids de poules malgré la somme qu'ils estiment insuffisante, car avec 12 ressources, seuls les hydrocarbures versent leur redevance d'usage. C'est seulement cette ressource qu'on perçoit à hauteur de 780 millions par an. Donc vous voyez que ces 780 millions par an, c'est insuffisant pour faire de nouvelles routes et faire de bonnes routes dans un état où la dégradation du réseau d'urbanisation est de plus de 50% dans le territoire comorien. À l'heure actuelle, on est dans un fonds d'entretien routier, sauf que le budget, tellement il est insuffisant par rapport aux besoins réels de l'entretien routier. Donc aujourd'hui, le gouvernement actuel veut aller dans le sens d'un fonds routier. Donc on veut passer d'un fonds d'entretien routier à un fonds routier avec plus de moyens, avec plus de réalisations, notamment les réhabilitations des routes et les nouvelles constructions des routes. Donc à cet effet, c'est ça l'objectif majeur pour l'année 2018, c'est de créer, avoir beaucoup plus de fonds et réaliser beaucoup plus de routes par rapport à l'an 2017. La route Moroni-Mbadjini est aussi du parti, confiée à la société Sogea. Plus de 900 km de route au niveau des îles font partie des nouvelles étapes d'action engagées par l'État pour la construction, réhabilitation et rénovation, mais tant d'autres kilomètres restent à réhabiliter. Espérons que ce soit les routes, les aménagements, les voiries urbaines, que ce soit les routes secondaires comme par exemple Mitsamudi, Moroni, Fumboni, Domoni, Mitsuje, Vuvuni, Mde, Ikoni, etc. Ce sont des villes que nous avons déjà acquis. Nous avons l'argent et qu'on va travailler sur ça, sur le secondaire. Actuellement, nous avons pris nos responsabilités. On va récupérer tout ce qui est fonds routier et qu'on va essayer de réhabiliter les routes secondaires et les routes tertiaires. Pour les villages, ils ont mis en chantier des travaux de construction de routes en béton pour aider la population en matière de libre circulation. Restons toujours dans le domaine des infrastructures routières pour parler des mesures prises par les autorités compétentes pour exiger le respect du code de la route et du coup amoindrir les accidents de circulation. D'où la mise en place des feux de signalisation et de la fourrière. Reportage de Manadjouma Papa Ali Ayatollah Mahmoud. La route de Gobadjou, gare de station des voitures des régions Hambou-Bambao, à l'entrée d'Itandra et la route Ali-Swalihi, ces feux de signalisation sont installés. La seule politique, faire respecter le code de la route et réduire les accidents de circulation. Avant qu'ils ne soient sensibilisés, certains chauffeurs ont été surpris, mais ont accueilli l'initiative. Les feux de signalisation, les marquages au sol, ne sont toujours pas respectés par certains chauffeurs qui font la sourde oreille. Pour renforcer la sécurité routière, la mairie de Moroni, à travers le ministère de l'Intérieur, ont aussi mis en place une fourrière. Objectif, se débarrasser des carcasses de voitures qui gênent la circulation, celles qui stationnent dans les trottoirs ou qui ne respecteront pas le code. Il faut lutter contre les incivilités. Donc pour ce faire, il a fallu réunir les conditions pour faire respecter le code de la route. Et la fourrière, ça fait partie. La gendarmerie et la police a été transformée en fourrière. Ce n'était pas légal. Maintenant, nous avons agi légalement. Les textes le prévoient, le code de la route. Donc, nous sommes en condition de réaliser cette activité. Plus d'une cinquantaine de voitures ont été mises au piège et ont payé une somme colossale pour pouvoir circuler. Pendant ce temps, la brigade routière de la gendarmerie et celle de la police
reste toujours dans certains axes routiers pour faciliter la circulation. Pour ce qui est de motards de la gendarmerie et police nationale, ils sillonnent les régions et sensibilisent les chauffeurs avec des amendes à celui qui ira à l'encontre du code de la route. Malgré toutes ces mesures, les accidents de circulation sont accentués au cours de l'année 2017, dont la plupart d'entre eux ont été mortels. N'est-il pas temps de revoir le code de la route pour qu'il soit du temps? Cette question reste toujours posée. Autre volet de cette revue de l'année, l'inauguration de nouvelles centrales énergétiques sur l'ensemble du territoire national constitue pour ainsi dire un pas franchi pour un développement socio-économique du pays. Reportage commenté par Azhar Mbaye. La stabilisation de l'énergie aux Comores est parmi les grands événements ayant marqué l'année 2017. C'est d'ailleurs le coup d'envoi de la teneur de l'agenda du PROG. Kazali Assoumani, président de l'Union des Comores, avait promis à la population lors de la campagne présidentielle. Ce problème énergétique résolu par le régime Azali avait déstabilisé le pays il y a plus de 3 décennies de cela, jusqu'au 5 février 2017, date à laquelle une nouvelle centrale énergétique a été inaugurée en Gazidja. 2 mois plus tard, plus précisément le 22 avril 2017, celle d'Anjouan a été inaugurée aussi, et 12 jours plus tard, la centrale de Moeli est en marche. Dès lors, la vie de la population commence à rayonner dans tous les domaines. Quant à la Société énergétique nationale, elle n'a ménagé aucun effort pour éterniser cette denrée. Pour des raisons économiques et environnementales, le gouvernement a mis en place un bureau géologique dont le rôle serait de se servir du volcan Kartala comme source d'énergie afin de substituer ces groupes électrogènes. La première phase a été réalisée actuellement, donc on est en phase 2, la réalisation des forages. Donc cette réalisation nécessite beaucoup de moyens, en sachant qu'un forage peut coûter entre 5 à 6 millions de dollars, mais le problème reste qu'il n'y a pas des infrastructures routières qui vont mener en basse altitude jusqu'au niveau du Kartala, là où on va faire les forages, et puis installer les centrales électriques. Donc, cette phase nécessite à peu près 47 millions de dollars, donc la plus grande partie sera investie dans les infrastructures. Et puis, si tout va bien, s'il n'y a pas de rupture d'activité, la géothermie peut être utilisée à partir de 2023 à 2025. C'est possible, à condition qu'il n'y a pas de rupture d'activité. Mais comme jusqu'à maintenant on est en train de mobiliser des fonds, donc on ne peut pas dire quelle année exactement on va commencer à utiliser cette énergie. Selon les consommateurs, cette initiative est de nature à être encouragée car elle est indissociable de la vie quotidienne. Ils sollicitent à la main de trouver une solution appropriée aux irrégularités causées par le nouveau logiciel BCO sur les factures. Cette initiative ne doit pas être éternelle sans le paiement des factures. C'est ce qu'a expliqué la chargée de la communication de la société Mamou. Le programme COI Énergie a été lancé au mois d'août à Moroni. La cérémonie organisée à cette occasion s'est déroulée en présence des autorités étatiques, corps diplomatiques et représentants des organes internationaux ainsi que la société civile. Revenons sur ce reportage commenté par Sakina Ahmada. L'Union des Comores a bénéficié du programme COI Énergie après une demande formulée par le gouvernement. Ce programme de 2 millions d'euros vise à financer des projets d'énergie en plus de l'énergie fossile. Il s'agit notamment de la production d'énergie à travers les déchets domestiques. Aujourd'hui, la Commission de l'Océan Indien lance 4 projets